Lijepi pozdrav svima, evo ovo je video odlaska na Tremzinu, nadam se da će vam se svidjeti i ostanite do kraja. Eno u pozadini vidi se tamo Tremzina, ona nas čeka i onda ćemo baciti poglede s nje da vidimo šta se to sve vidi sa južnoga okrajka Velebita. Kažu da je to u biti završetak, odnosno početak Velebita, Tremzina. Dolazimo na Zrmanju. Znači, brzak mosta i pratimo cestu dalje uz brdo. Evo ga most preko kojega smo prošli. Stoji fino na Zrmanji. Zrmanja se provlači ispod njegovih lukova i teče dalje svojim putem, a mi svojim. Evo nas uz samu rijeku Krupu, pritoku Zrmanje, koja je za razliku od Zrmanje sada nešto bistrija od nje. Evo, lipota, divota. Evo, vidiš ti šta je to. Ne znamo, tu je znak, izvor Krupe, skretanje desno. Idemo da vidimo. Inače put može proći malo osobno auto, ono sportsko nisko ne, ali normalno može. Evo ga, sam izvor Krupe kako izbija. Eno vidi se tamo i pozadini za stabala, još izlazi voda, izvire, izbija, ali uglavnom to je taj glavni izvor Vrelo, kako kažu. Evo mali update što se tiče puta. Mali na auto možete doći do samoga izvora Krupe, do Vrela, ali dalje za malo auto nije. Evo ga, vidi ga. Vidi, aha. A lijep je, vidi. Pazi, čuva svoje, pravi. Vidi ga. Ne da, ima srce. Au. Treba nakon ove okuke izviri Tremzina, vrhovi gore. Ne baš, ali bilo kuda, Vindija svuda. Evo dakle sam liko dobija u Indiji. Evo ga Tremzina, a pod dno Tremzine nam se sada otvara dol koji se zove Duboki dol. Inače je Duboki dol bio epicentar potresa prije nekoliko godina. Eto ti ga pusti alarm, vidiš. Kako to izgleda lipo. Postoji mogućnost od Tremzine jednu kružnu turu napraviti i izaći gore na Čardak i Oklinak, ali računajte da je to tura od nekih 25 km minimalno. Evo, začuđene ekipe. Gleda. Lipi su. Vidiš ovdje da ima i zvonci. Predivni. I evo nas u šumi između Tremzine i Ličke magistrale, odnosno D1 ceste, koju ne vidim, ali s kojom ću se vratiti, ja mislim, do Gračaca. Više ovdje je put dosta i uređen i šuma dosta prorijeđena. Šumari su radili svoje. A Hrvatske šume. Evo, nakon što sam ostavio auto, markacija. A evo, i šumari su se držali marke planinarske. Što sam rekao, sve je zelenilo, ništa se ne vidi iza grane.
Marka. Evo je. I sad se vidi, lijepo se vidi sljedeća. Opet ja kažem mi, a ja sam. A u biti mislim na sebe i vas. Ulazimo u divljinu. I u šumu. Ima svega tu. Divljina, velika divljina. Evo ga. Opet. Šumski put, mogli smo i odavde krenuti. Eto ga, ali nastavljamo dalje. Preskočamo komedu. I dalje uzbrdo. Stara vlaka. Ili jednostavno voda prokrčila put. Tadam. Jedna šara. Druga šara. Ko šara po brdu, ko šara po planini. Boro. Bore. Opet ti. Od sve dice, opet Boro najgori. Evo ga, ima i uspona. Evo ovako kamera snima horizontalno, to je vodoravno. Da bi dobili dojam koliki je uspon. Evo sad ću podignuti. Evo. Kad se uđe u šumu, u vršni dio čardaka, znači markacija vodi na čardak. Markacije ima, ali je dosta udaljena jedna od druge i slabo je vidljiva. To je taj zvuk bure. I ja i vi. Ovdje sam nabrajao i vrhove što se vide na Velebitu, znači počevši od Visočice, Vaganskoga vrha, Svetoga brda, Crnovca i sada ovdje kanjon Zrmanje se vidi i u pozadini tamo vidi se Jadransko more sa Kornatima i okreću se doli prema jugu, izvelje i Svilaja i Promina, a pod oblakom vidimo i Dinaru. I isto se vidi da jaka bura tamo puše prema oblaku. Ovo sada što vidimo je južni dio Ličke Plješevice sa vrhom Poštak iza kojega se nalazi Babića jezero. A ove vjetrenjače su na području Velike Popine gdje vodi cesta za mjesto Srb. Sada vidimo vamo prema Pustopolju gdje vidimo vrh Lisac, iza vidimo Strbu i ravnu Čemernicu. A u pozadini srede Bosanske planine Ošćenica, ako se ne varam. Evo sam provjerio, unutra nije pečat, nego samo upisna knjiga koja je mokra. I ovdje je za pečat ako ima ko. Ali ja ga ovdje ne vidim. Znači, Planinarsko društvo Lisac iz Gračaca. Markacija, marka. Evo kamen. Bura se čuje, ali zavjetrina ovdje u šumi. Znači, izbijanje šume na samo sedlo i sad bi tu treba vidjeti Oklinak. Sami vrh Oklinak. Evo, zajebao sam se. Treba se skreni livo. Livo je marka. Ali vragu briga. Evo ne doli na kameru. Evo me kameru doli. U ovim kadrovima obuhvaćeno je područje u kojima je Željko Malnar provodio dosta vremena. A Željka Malnara poznajemo kao velikoga putopisca koji je pisao o svojim putovanjima širom svijeta, najviše po Africi i Aziji. Ali vrlo malo tekstova ima gdje je pisao o Lici, pogotovo o malom dijelu Like, gdje je provodio vrijeme. Očito je to htio zadržati za sebe. Evo ga, žig. Kad kažeš Marijan Matijević, najjači Ličani,
rođen u Dubokom Dolu. A ako se sjećate, spomenuo sam bio da je u Dubokom Dolu bio epicentar potresa prije nekoliko godina koji je uzrma Zadar i okolicu. Ko zna, možda duh našega Matijevića je ovdje udario nogom o ploču. Pa se rastreslo malo da dođe sebi da se trzne. Evo da snimim gljive. Ogromne se, ovako nešto nisam vidio. Toliko su velike. Evo ga, moja ruka. Evo vidi ovu. Ovako. Ima još jedna veća. Toliko su velike. Ova ima 20 cm u promjeru. I oklinak, znači idemo na Divljaka, idemo doli, a opet gori. Evo je samo dio, evo ga, vratit ću se nazad, nisam prošao, pogledaj, izbija. Odlično mjesto za viš čop, kako to ide. I još tamo prema Crnopcu ima svega. Evo vidimo. Idealno mjesto za zapet nogom, slomi nogu, lupi i lamo za ne čistit. Evo ga, prolazim gdje životinje. Evo ga, vi koridor. I jedan ako brži savjet iz rukava. Kad idete sami, ovako ko ja, dio markiranim putem ili na divlje, pogotovo ako idete na divlje, uvijek kažete da idete nekome ko će razumjeti da idete nekom planinaru, prijatelja ako planinarite, znači imate. Idete, obučite, da se gaće nešto, ako vas ko bude tražiti, da vas lakše nađe. Evo ga, tu je nešto i ograđeno. Vidiš. Sad ćemo vidjeti šta je ovo. Neko je nešto tu ziđa. Da vidimo šta je. Ja ne vjerujem da ovo išta bilo drugo, osim nekih vojnih položaja. Evo, 1, 2. Evo ga, sad će vamo i treći biti. Grudobran. Evo vidiš, treći. Vidiš ga tu. Hop. Treći nema čaura, nema ništa. Evo vidiš ga, i tu ima neki. Šumski putem do auta. Evo ga. Jel ovo naš Boro? Naš Boro šta vi šara? Ti Boro. Boro umjetnik. Jedina stvar koja mi pada na pamet, lipo gušt otići u Anite i pojesti jedan gulaš. Anita, to je ono mjesto što je uvijek krcato kad se zimi zatvori Sveti Rok, Posedari autocesta, pa onda idu preko Prezida, se spustaju doli na Maslenicu, zatim Obrovački, da, preko Karvina doli, preko Karvina. Pogotovo još zimi, kad nalože vatru, vatra gori u kaminu lipu. Kamin, onaj kamin ili nije komin, u kominu se sprema jest, a više kamin za grijanje. Lijep veliki stolovi, odlična spiza. Možda i dobijem kakvu kokoš zbog ove reklame. Evo ga, Boro Šaleviđija. Evo ga, lička pruga. Vjerovali ili ne, malo prije prošao putnički vlak, nisam uspio snimiti. Eto. Evo ga, sada izlazimo na D1 magistralu. Evo ga, da nije bilo da sam laga. Evo ga, to je taj restoran, Anita šta sam vam spominjao. Divljač, vepar divlji.
I kamin. Ko ovo more platiti? I evo ga za kraj, jedna vizualizacija ovoga traga što sam prošao pješke, planinareći i dio što sam išao na divlje, vanka staze. Nije baš najbolje ispalo, ali to nije do mene. Eto, ako vam se video svidio, lupite jedan like, pretplata i ostavite koji komentar. Eto, bit će mi drago i vidimo se do nekog drugog puta. Hvala lipa i pozdrav!